tuna hian merlion hmuna kan om mek ani Singapore ram chin chiana symbol ani a alu hi sakai bak nei lim ani a ataksa hi sanga ani aka tang hian tuyan kho chhuatira mitam tak a en turin an local wai reng mai ni merlion le esplanade in kalpona tur hi leyan do a chumi a chuanin kan kalphei don ani esplanade panin esplanade hi minglem aneya durian antibokani chu king of fruits tina ani tuna lo lang mek hi lotus pangpar anga siam art science museum ani chuanin kutang som ani Singapore landmark poimo tak pakhat ani bok ani achunga hianin manlai thilui painting te sculpture te bungbel te indona manrua te anda a tin khobe lo in siam dan science atanga thirna video te a en thei bok ani hei hi esplanade durian lem ang chu ni ta a durian hi lam khwang nen ain ang ve lutuka arimpo ain nai vai khop mai rim na tak mai ni a ti chuanin Singapore haule heti lai ram mi hianin tui anti em ani ti hian kan kalpe zela pangpar moi tak te kan kalpel zela ti chuan khi ti lai khianin Peninsula Plaza kan hmu theia khi ta khianin khi mizo ho fuan khom na hmun pui ani a koldor chi hrang omna nia mizo du chitin reng dorte mizo dorte chutiang chu a om boka ti chuanin kuwa te po an zuara thil chi hrang mizo du chi hrang kha a om kim khop mai khwalzin mi te tan chuanin tlaw ve ngei tur pakhat ani Esplanade Mall hi theaters on the bay antiboka hemi hi world class performance an nei na mun pui art performing na le concert hall te le entertainment chi hrang a oma ti chuanin dining ei tur chi hrang restaurant te a om bok ani keini po hemi hmuna hianin kalin concert te enin kan pachim to ani hei office pun pui vekan hi hanglai DBS te HSBC bank te Maybank te UOB OCBC le adang tam tak te thona hun ni kara oma Marina Bay Sands hotel ya tuna hian Glutons Bay Singapore street food omna Esplanade bula hianin a oma chu local street food hrang satay oyster omelette te fried carrot cake te le adang te hemi hmuna hianin chim tur an nei ani an hon hi thole ni tanga zirtop ni a hianin dar li tanga dar som le achan ve thling an honga ti chuanin inrin ni le cholni a dar thum atangin dar som le minute som thum thleng an hong ve thung ani ti hianin khwalzin mi te tan cholna rem chang tak mai le han ha dama han ei pa a street food te han tempa hi thil nuam dang dai ve tak chu ani heng te hi menu ania
Tihianin alem nen an chop chuaka kan du kan thlang to mai ni kan ei du zom kha kan thlanga an mani hianin an siama kan ei ngal mai thei ani role tuna chuanin Marina Bay Sands lampanin kan kal meka light show en turin kan kal don ani chumi kan thlen ma chuanin he National Parade na mun kan kalpel dona hemi National Parade na muna hianin kumtin i Singapore army te school nau pangte tilai muna hianin National Day an hmang zia thin ani thutna tam taka awm bawka ta hianin cricket te hi lo haulo ka ngai thin ani hemi kwal pup lo lang hi flyer ania ta hianin thut theina si ta oma chung kwa lu theina te ti hianin tam tak atlar put maya khami ko chunga khanin kan luta Singapore kha akwa ha kan zuk thlir theita a chung sang beratang ten anwai beratang ten tikhanin he thil bial hi akal kwal chara tikhanin view moi tak kan neya ti chuanin Singapore khwa ha kan zuk thlir ta thina ni moi ve tak mai chu ni hemi National Day parade na hmun hianin si tam tak a oma cricket nei angaya hemi a thu thei tur chuanin kal anima te in cricket kha lo buk lo vek angai ani ti chuanin kumtin National Day hi Singapore hian an hmang thina kumsang zakwa somruk panga August ni kwa khanin Malaysia atangin an indanga chumi den chen chuanin Independence Day hemi ni kwa August hianin hetilai muna hianin i fireworks halpa moi tak tak tenin an lom zia thin ani hey bridge chu kan theng ta a Marina Bay Sands kalna bridge kan omme kani hianin Marina Bay Sands light show en turin kan kal don me kani light show chu a in tranta e
part of moi to chu mai ba ka restaurant chang tam tak ta om ko pa chuan theater te casino te om chu ni ta hianin tourist destination koi mo tak ta ni lai ni na hianin kan ho don ne ka MRT rail kan la don ni rail kan la anga hei Marina Bay Sands basement 2 hianin rail lang na oma chu kan la anga kan om na lama kan ho to don light so kan en zo ti a mũ nông không mấy sana chân cám tập vật na Rolex hay làm po Seiko Anthony Rolex Anthony sana giống là môn quý anh hey tuna tan chuanin lo du tok photila ka video le kanin hole theu don ya min lo en sak tu te zong chunga lon thu karon se boke in zawa in mang tha vek o kalom em